whea ngai tātou ma se whawhiruinga. O rea maia se upu mai rea whionga rea tua e tō mua i tātou whawhiruinga. Wha mai le whaisalamu. O rea rofa mai o Iova o te pese ai lava e whaavavau. O te whailo atu i lo ngutu lo wha mauni i lea tupulanga ma lea tupulanga. Vere nei whaisalamu e whaima whawhiruinga. O tātou ngaluenga au sa mua tutotas i tātou presteni nei Sapati Yesu Keriso. A lona lofa lava lea, lewa mafu aina tātou wheloa i ai i le nei Sapati pa ia lea tua. Ono fia ai whawheloa i atu, i le taitai au ia Pastor Wiri, ma le wharatua i Atiana. Vi ia lea tua i lan tau singa ia te olua, soifua ma le malosi o lo maue olua, whawheloa i atu i te olua le nei tai au Sapati pa ia lea tua. E re ngata foi lea, au reo fisa ulu tātou ngaluenga le autustusi a pasta ia feta ma le wharatua, whapena fore te oloa ia pasta ata tanuvasa ma le wharatua, vi ia lea tua, le nei Sapati whawheloa i atu i te otou, suafa manu malo Yesu Keriso. Le ngata foi lea, le ngaluenga au sa motu totasi, mai Australia, New Zealand, Samoa, whapena foi Amerika nei. Le ngata foi lea, o tina matama matutua, ia ai maise le mali o tātou au taravou. Au lea whea ngai tātou ma se upure nei tai au, o rea talaina, vi inga o lea tua, i le pese whapitoa, wa Sauniga le vasenga por aonga TMI wa Sauniga nei tai au Sapati o le tua.
O rea puno mai tō au, o rea o Sauniga tātou talo. E vi ia lava lo fio le atua le nei tai au lo Sapati. I nei awa noa toi moa lo ngaluenga au sa mo tuto tasi. E toi whelo ai ai ma futa ma oe ma toa tua. Le nei Sapati mātou vi ia ma whaftai pēa lo alofa i ati mātou. E nei tu lau le a mātou sui roa fionga pa ia. Le aso fina ngalo ma mātou le nei le sona. Wha mun more le atua, whe so ani mai. Ia fo ina mai lo anganga pa ia whe so ani loto ma mawhau o mātou tangata. Ave ese mātou poto, ai wha tumuina mātou i lo fina ngalo. Whe so ani mai wha mun more le atua. Ina ia mātou i lole leilo o fio e ala nei le sona. Wha tupuina ai mātou wha tua ia te oe. Ia vi ia lava oe le atua e whavavau. Amen. Lua pe teru mua se fulu mara iwa o te manao ia mai. E whai mautua tātou le sona nei tai au sa mua. Whamai le apostolo pe teru. O loo ia te tātou foi le upore waloanga e sili dona mausali. E le lei ona o tau nau iai. As unto light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Wa mai de apostolo ia te oe maa o nei tai au Samoa. E toi whamanatu ia te tātou Samoa le tāua o le upo o varoanga. Ai ase upu nei soifuanga e mauti noa ma mausali Samoa o le upu o le atua. Le afionga le atua, ai te tonu le afionga le atua Samoa. Wa whamanatu mai le apostolo o loo iai le mea ta ua le upu o varoanga. Le upu varoanga le nā e sili lona mausali, lona winga. Ai se upu i le afionga le atua e mausali ma mauti noa o le upu o varoanga. Ona o manao e whaautu hei tātou le sona whaapea nei tai au Samoa. Nau i le upu le varoanga. Take heed of the word of prophecy. Ai sea, o le hafoi lana tā ua. O le whesiri le namo tā ua nei tai au. O le ale au ngā o le varoanga. Why is prophecy important? Tātou oia Tanielu, Daniel, gives us an explanation. According to Daniel, we are familiar with Tanielu lua le mitio Nebuchadnezzar o le tali lea o Tanielu i le tupu. O tali atu Tanielu luma le tupu o whape atu e le mawhai i e popoto. Ma waa wha tau la itu, ma e popoto i whetu. O na whahali atu i le tupu o le mea lilo na ia whe te lai atu ai. In other words, because we're living a polonga. Well, hala ifo le tupu Nebuchadnezzar, he had a dream, and he woke up and forgot the dream. And now he wants some people to explain to him the dream. Some crazy stuff. Oh, I see tangata, who
who can explain a dream to someone who they forgot? Especially if he's not the one who dreamed it. E sa ili maro papanu. E si tasu o poto leo tato ilo masani le tala. Au le tali na tani enu ya te ia. Ai whafonga ele whaipu lua valu. A o iai lea tua ele langi. O lena te whaalia mea walilo. Ma whai loa ia oi Nebuchadnezzar de tupu. O mea e o mai i aso a muri. Sa whapea lau whale po. Ma le mea na e sila fia I lo tofanga. In other words, o I wa tau mai tani elu wa tali atu I le tupu Nebuchadnezzar. This prophecy, this dream that you have is a prophecy. And only God in heaven may show you what shall come to pass in the later days. Fesili ore ale au ngāru varoanga. Lea wa tali mai tani elu ia te oi mau nei tai au. Ore au ngāre upu varoanga. E whai loa ia te oi mau me ole a ho mai. See, prophecy reveals to you and me what will come to pass. What a loving God. Can we say amen? You can see, ole alofa na lea tua. Elea maila na famsinonga. He doesn't pass judgment, death or life to his people. Se vanga ngā wa iai se lave inga. Le fi au muri wa mai. Au lea wa mai ya te oe mau. E ala I le fi au muri. E ala le afionga le atua. Le upu o le valuanga. Prophecy to prepare our church. Prophecy to prepare our people. Valuanga ina ia sauni ai tātou ainga. O oe le tamaha o tātou o patriaka. A ua mai le atua le avanoa le upu. Sauni ai ma tā pena ai tātou ainga. Tina ma whanau o lo whamoe a te tātou. Se wa iai le mori mau o le atua. Anga ia o ngā. E whaalia atu ia tātou. Le mea o le aho o mai. Nofo sauni ai le tangata. Ona nofo, ona o lo tātou le vahenga mua tātou le sona sa mua. Vahenga mua. Now the upu le valoanga. Take heed of the word of prophecy. First point. Be aware and prepare. Mataala masauni. Si o le valoanga le o tātou iai. Tamana o e pipi I pēha le valoanga le. Lela tātou whamanatu. O lela tātou remind. The Spirit's going to remind us this incredible prophecy that we have heard so many times that we shall prepare, especially I teimi whapene wa tātou iai. Tani edu lua wa iai le tupu. Le tupua lea. Le miti o Nebuchadnezzar. Ai wa toi han mai wha lua I le tani edu fitu. E wale toi tupua. Ai wa iai manu fe ai e toa wha. Si, tani edu lua, sa uma le valoanga, I le maa lea na tā vale mai, le atanga wa tātou iloha, mo tau si le fia, le malo le atua, wa fio mai. Ao le tani elu na fitu, wa le iai se maa, ono le continue le valoanga, wa whanau tele. Wa le toi ulu auro, I was sau le leonga mai le sami. Le urosa, sau loa, le manu lona tolu, manu lona wha. Ai wa iai le mea wa wha popo. Wa le toi tamatama I vai se fulu. Ai wa nai nifo se fulu. Le mea wa wha popo. Wa iai le nifo I titi wa tu lai mai. Le wa tau I loa. Wa tau si le fia ma tato ma sani sui atu ai. Le ata ngā o le Roma pope. Le nifo I titi I tau tala wha sau sili. A wa toia mai e le atua I ala o le valoanga. Whalinga se furu manatolu. Whalinga se furu manatolu. Wa le toi nifo I titi. Au le ara mea tupu. Wa tolu manu fe ai. Le manu fe ai mua sau mai le sami. Manu fe ai lona lua wa sau mai le whanua. Ai o le manu fe ai lona lua na. Wa whaatu le manu fe ai o le whatangata. For the image of the beast. So two beasts in Revelation 13. And the revelation
13, wa yaire me wa whapopo, wa yaire whatangata manwhi ai mua. Mo te mana leo no tusi, wharinga se furutolu I tulau tasi fitu wha. Tasi fitu wha ro mau ai tato le sona. Wharinga se furutolu ale ale a whaima tato le sona nei tai au. Sile atu yai. Whai upu mua, se o ere se fulu o whamatala aire manwhi ai mua. Leo wa sau, o le manwhi ai le whamaine tusi, wau tu le one. Ma tā whanga o na uloa ai leo o le manwhi ai wa alua e nai le sami. Fitu ona ulu ma ona nifo se fulu. Wa i ona nifo foi le pare ali e se fulu, wa i ona ulu foi o le ingoa whai. O le ataanga I le whalinga tani ailu fitu nifo I titi. A o le pule na manwhi ai lava leha. Wa iai le meo wa loa atu Ioane I lunga pātamo. Whamai whafonga. O le manwhi ai foi na o iloa e pei o le nā Mary, o na vai foi e pei whai pulua. E pei o vai o le rosa malona ngutu, e pei o le ngutu o leona. O tuina atu foi a te ia le tā rako lona mā losi, ma lona nofo adi ma le pule tele. Whai upu tolu, na o iloa foi le tasi, o na ulu peisi wa foa a mate. Au lona foa na whai a mate ai, wa mafu. Ona ofu ai leo le ladolangi ma lato muli atu I le manwhi ai whafonga nei mai kaure nei le whaiupuna. Whaipulua, le tā tu o atu le pule I le manwhi ai lea. Whaiputolu, e iai le foa. He had a wound, one of the head was wounded unto death. But he's not dead, he's alive. Whaitau all the way down. For mai no le whaipu se fulu rera tātou whaitau. Whaiupu se fulu, whaipu iwa. Ai se tasi wa iai taninga I nā whaalongo mai ia o iha. Se fulu, ai se nā te taitaina nisi whatangata taua, e alu lava ia whatangata taua. Ai se nā te whasiotia I le pelu, e tusa o na whasiotia o ia le pelu. O le mea le nā wa iai le ono sai, ma le whātua o le aupa ia. Afe lua se lau onos fulu tau sanga. Lo ta ua mai fas fulu lua masina. Fa liu waluanga. Maua afe lua se lau onos fulu days. Days is a year in prophecy. That's how long lena tu mawai le pule rea. Ai wa iai foi le teimi. Na walau lia le tuai umaila na malosi. Whalinga sefuru tolu lea wa tātou iai. Whai upu sefuru mantasi wa iai le isi manwhi ai. Ese atu, wa tu lai mai lea o tātou whamanatu atu nei tai au. Nau I loa foi le tasu manwhi ai wa alua e nai le whanau, wai le whanua. Wa iai foi ona nifo I lua pei o nifo toma I māmoe. Wa tau tala ia pei o se tarako. Mai tau mai. Manwhi ai mua. Dai le pule na mau en manwhi ai mua He kare from the traiking ai ta rako satani. Ar manwhi ai lona lua lea. O lana ngutu. He talks like a dragon. Whai upu se fululua. O whai foi e ia le pule uma le luai manwhi ai I ona luma. Ua whaia ia ona ia ifo le ladolangi ma e wana nofo ai I le uluwai manwhi ai. O lewa mafu lona foa na whai ai mate ai. You see this? O le manwhi ai lona lua lea. Wa ia te ia le malosi the power of the first beast. O whea na mau ai le power of the first beast. Lea na levea, lea manua. Na maua mai le tarako. Lona winga. O le tarako lea satani. Lea tu atu le pole ni manwhi ai mua. Manwhi ai lona lua lea sa utato si loa mutato masani o Amerika. O lona pole lea exercise his power. Just like the first beast. Where the first beast get his power? From Satan. Iai le awala le mana o satani
o le anga lui I le teimi nei. Le malo Amerika. Yes, o le malo tautaua. Mita I tangata. Au le teimi nei, o lewa na e vai aima mai tau atu ai. Tangata, celebrities, popular, o le saulunga TV. Tu atu, o le iai le mana o satani. Whamai le upu. And causes the earth in which dwell therein to worship the first beast. Yono hinga, e amata mai Amerika. Amata mai Amerika. E for si ai le merea, ina ia ifo ai le lalolangi atua, I le manu fe ai mua mua. Si, mai tau mai lei le merea. O le manu fe ai lona lua, for mai le fai po se furu utasi mas fuluan na tatu fai tau. Tau tala pei o tarako, whaia le pule umare uluai manu fi ai, causes the worldwide, laulanga, o ena nofo laulangi, to worship the first beast. Whai upo se furu mantolu, whaafonga. Wa whaia foi e ia whai long tele o lea, wa whai ai, e ia, aluifo afi marilangi laulangi, luma o tangata, another, he made great wonders. Great wonders. Make a fire come down from heaven on earth in the sight of men. Yes, we know America's history. August 6, 1945, atom bomb, Japan. Oh, my field Japan. Oh, my dipomukasi. Aluris, Sauni, Pomu. No one messed with America that time. They were Lord and Larulangi in Butautia. See the fear for you. E ngata fo I ngā. Ai wha mai rea, e aru I fore afi mai langi luma o tangata. Tālu mai rea October 2013, the whaire statistics. I le mele ka o drone bombing, drone killing. O Amerika hale amua e laulangi ato from 2013. Lera mata na sui e mawha mau records. Au afi o mana le awha pa o mai langi. Mai lei malo. Take over, feel right take over. Aisia. O ia te le manu fe ai lona lua, exercise e pule uma, le manu fe ai mua. Fa mai le fai po se fulu man fa. Ai fai tau ma sila lo tuspa I ai tu lau tasi fitu fa. O le la fa vavi atu on tatot. Fa se ia le lalolangi ona o fai longa. O tu ina atu ia te ia na te fai luma le manu fe ai. Faia, for mai lor fai po se furu man fa. Faia loa ia le whatangata po the image of the beast. That beast, mani fe ai mua. See, worldwide, fai longa te tele. Fai fase se ai laulangi ono fai longa. O fai longa ia fai po no ari makau ia mani matongo fie ofo ai. For mai le se furu man fa. O mea na te whase se ai le larolangi. Okay. Whia mai le upu rea, e nei na waito tau tele, great controversy I tu lau, 5 lau valu mariiva. For mai le nei na waito le, au auna rea tua, in accidents and calamities by sea and by land, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstones, in tempest floods, cyclones, tidal waves, earthquakes, in every place, in 1,000 forms, Satan is exercising his power. Eha, o refa mai I, o matangi, mafue, o mea whanauturo ia ro fai, tsunami o me uma ia o mai, mafue lulu ai. Fa mai reina waita, o vaenga uma ia I teimi fai, o lea whaungai satani whaali ai lana mana malosi. Fa mai, e ave ese ia, he sweeps away the ripening harvest. Ave ese ia whaatoanga. Ma mai le onge, ma re atu atu vale. Vai de mea sama lea. He imparts to the air a deadly thing. Tu atu le air, le fasioti le anga. E afe ma afe fasioti. I le whamai. O mea o asi singa lea satani whareangai. For mai I teimi whai.
e whai ma tupu pea. Destruction will come upon both man and beast. Whonga mai re, mai taule leire upu. O mei ero whaunga, earthquake, waves, hailstorm, tempest, flood, sight. What is that? What is going on right now in the world? Wasn't long ago before this coronavirus, the world was busy with something called climate change. Pushing something, climate change. This and that. Yeah. Everybody there's scientists that say the world hasn't changed a bit. Scientists that say, yes, they have. Who knows who's right? The only thing I know is that God will win in the end. See, my brothers and sisters, see. What's going on? That five for my Elena White. That fa ni I the man of Satani. Yeah, the man that man outside. He imparts in a daily thing. What is that? Or the animal will tupu taming. They will pull it tangata. Daily half a mafe oti. Maniu. Even a fat mai. I coronavirus will matter away tangata. What a fifi I tangata. O tapuni ai tātou wharsa. E mai tau de Luke 21. Bible says, a tupu me ia ato whalongo ta ua ma fau valenga, said it. Au ato te atu vale. Because Jesus says these things must first come to pass, but the end is not by. In other words, o me ia tau na tupu. It's just the beginning. Maybe it's just the beginning. O ai nei lopo re ari umi. Tu mau ai me re nei wha mai. Popole ai tangata. Whafonga. Ni uro tusi ma i re luka ana. Wha mai re whai upu. Le luka ngā whai po se furu mandua. A o le i o nei mea. La tau te poe ma whasa wā ia te o tau tuina atu ia te o tau sunako ma whare pui pui. La tau te taitaina atu o tau I tupu mari ona o roi ngoa. Se fulma tolu. E o ia mea ia te o tau. E whai ma mori mau. Le halo mori mau. Pea o mai sauanga. Bo wa vere nei coronavirus. Wo fefe o mai tato. No. Tato te le matau. Se mea tasi. Oni le atua tātou te matao atu ai. Coronavirus, yes. Yes, o rewa tapuni, that's good. Vai de mea lea o re 11 tupu. Re 11 tupu de mea just about last week. For mai de Presidente lewa ma vai mato America Obama. O te ia wa sau, e re ngata fo ia. A wo fa mai rato whamtalanga, o re mea lea coronavirus. O mere tupu I the climate change. Ma fua mai the tau o whaimasui lewa o mai mai. A vai, o re hata lea de mena tupu I the teimi mua coronavirus. O re tu sama lea. O re teimi lea na mau ai de mai. Coronavirus. O na whai lo re shutdown, wa uma loa. Whai lo lockdown I sainga. I China. Ai uma I fu. Wa re ngata wa re aise coronavirus. Out of pollution for it. What is pollution wa ulalo. Everywhere around the world, talo na fight and lockdown on the virus there. Everybody can see a change in the environment. O le aso manatu I nei mea. E uma atu nei wha mai. Uwai atu larolangi. Wa iei au ngā o le malo lo. Fa mai lo le pule. Ta ua no tato fusta I le upu le atua. Tasi le aso I le vai aso I malo lo ai. Fia lo tangata. Uska I le upu le atua. Ai umai fo firi. O le aso mua I wha mamalu. Le aso manatu I nā mea. Ina ia le lei ai le nei larolangi. Ina ia manuia ai tangata uma.
Primary key to sustainable development. In other words, o le fa mai i the United Nations. I le awala ina i sustain ai development i le ngata tonu lotu, tonu malo, tonu ainga, they so semia. We need to take care of the environment before we can take care of ourselves. Take care of the environment, then we take care of our family. What does it need? The environment needs rest. What kind of rest? Whafonga i le tusi e rena waita. Great controversy to lau lima salau i was fulu, and then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. Vairaia. E iei lātou e le ava. Iei lātou e le ustai. I tu la fono ia. Oro o fai pea lātou. The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is perpetual reproof for transgressor. It will be declared that men are offending God by the violation of Sunday Sabbath, that this is the sin that brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. See, for my whatever, varauria. Se me ia de tauna. Ofo ai tātou Samoa. O leva, ai se kari se tauna I loa ma sauni nei mea. O tātou. See, for my, or a pasi loa, e tau on the malolo. Who knows about the matter? Maybe we need a rest. Maybe tu la fono sa. We need a rest one day of the week. Au de aso sa. A tātou. E re wha malu tātou le aso sa. Alu a tātou I le upu le tua di Sapati e aso fitu. E o alu pe maustai tātou I le upu le tua I le tua. Ai liu atu le tu la fono po le malo. Ma sa wā atu I ati oi mau. Mai le ainga le atua. Aua tātou ofo. I meo le a o mai. Risi tustusinga lea United Nations. O lo tā ua mai I ati oi mau. O mea wa lewa na walauria. For mai le tustusinga, the newspaper article there. The United Nations wants a one world government in less than 12 years. This is November 5, 2018. Lonowinga Samoa. 2018, 2020, their plan, their end game is 2030. Ai so itua, so ia tu teimi na malanga mai le pope I Amerika. Wheroai ma Obama, wheroai ma le Senaki, wheroai ma le House. Wheroai, o me umana na sauni atu, e manao la to pokalana, 2030. Au whea wa tato iai, 2020. Man. It's an exciting time to be alive. One world government. Sunday is sacred and it's important conduit for every grace of God. Ore aso sai ta ua ma ina ia mau ai le loftu noa ke riso. O mai lana saunoanga lea. O teimi e malolo ai mai se le aso sa. E sili ona pa ia. Oi nā e mau ai mai lo ai tātou le atua. Ai wha mai ai re eskeru luas furu fai pusifuru manua. Man luas furu. Tu ne atu fo I late lato o Sapati. Fai mawhai longa ia te mai lato ia lato I lo ai. O au lava I ova le whapaiaina I lato. God's seventh-day service is a sign so that God's people may know who God is, who sanctifies them. Ala no sanoa, ai saroanga ara pope. Le manufi ai de mua por ni foi titi tari ai de fitu. Moments of rest, especially on Sunday, are sacred because in them we find God. Si mena ta ua wharinga le o lo tato iai. Wharinga se furu tolu le tato iai. Whafonga le whaipu se furu mandima. Watu ina atu foi a te ia, na te awatua le manava I le whatangata o le manufi ai. Tautala le whaatangata o le manufi ai. Ina ia whaiha ina I whasi o tia la ta uma o ele I fu atu
i le whaatangata o le manuwhi ai. Manuwhi ai le nalo na lua. E whai e ia le whaatangata. O mai le whai po se furu marono. Whai longa ina o tangata uma. No matter what class of society you in, to maua inga, rich or poor. Whai longa i uma tangata, lima tamatau, po lato mua ulu. Whai po se furu marofitu ina ia le mawhaia o na whaatau, mai pe whaatau atu. Tau lava, wea te ia whai longa po re ngore manuwhi ai, po re whai tau a whai o lono ingoa. Se furu marovahalu. O le mele nei wa iai le poto. O le wa iai le mawhau i nā whaitau ia. I le whaitau au whai o le manuwhi ai. A wāre whaitau au whai leo tangata. O lona whaitau au whai foi. E ono se lau ma le ono ngā furu ma le ono. O i lea wa iai le poto. O iai, o ai, o iai, o ai wa iai foi le mawhau. O ai tangata de ngā. Poto mani mawhau. We all know it's not a chip. It's not a chip. Whai longa manuwhi. No. In order to know, see the feeling manuwhi, the whai longa manuwhi ai, you must know the whai longa o le atua. Whai longa o le atua Sapati asofito. Whai longa manuwhi ai is all about opposites. Whai longa manuwhi ai. O le tapua inga I le asosa. A le ono. E whailoa atu ia te oi mahau. Le tangata lea e ono le manu, le whailonga. Tangata lea le manu ai a le whamai. O le whainumera a le tangata. It's a man. Who's the man? The man is the beast. Beast first, the first image. Manu ai more is a man. O lana ingoa comes to ono. But it's not a chip. Leo tato masani ai whamai le upo le atua. O sewa iai le poto, nā mawhau iai, o ai, o lo iai le poto. A le whamai opu lua valu, whafonga. And unto the man he said, behold, the fear of the Lord. Matau I le ripo le atua, o le poto lava lea. O le alu ese I le amiulehanga, o le mawhau lea. Si, ia I se tangata I tauna tātou matau atu ai sa moa. I le matau tātou. Se tangata. Tu la fono wa whai nau. Matau tātou I le atua. Whamai Yesu, Matthew, whai na upo Yesu. Matai o se furu whai pulua valu. And fear not that which can kill the body. Matau I emu whai fasioti I tino. But are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Gena. Le atua lava nā, matau hei tātou. Mai no Yesu le luka lua tasi tonu ono. O lea, ia o tau matahala ai matatalo. E lea o noa. Ina ia tau a ngā ina o tau. Sau mai ia mea uma wa tari o mai. Ma ia tutui luma o le atalii o le tangata. Lea inga le atua le au ngā nā tātou matahala masauni. Aware and prepare. Ina ia tawau ngā ina tātou. Ina ia tawau ngā ina tātou. For mai, e tusi lea a Adventist home, pore, e tusi singa lena waita. Mataala matatalo. Ina ia mau ai se mafutanga I mea whaare atua. E mawhailo mātua on au ia te oe, mataitai ina oe ina ia saunga le mua wala. Ai le mawhai la tau on a suilo loto. You must give your heart to Jesus and walk in his precious light of truth that he has given to you. The fact that your parents keep the Sabbath and obey the truth will not ensure your salvation. Whafonga nei le upo le perfeta. Tātou le haptona vau, ola, tonu le lotu, tonu le upomoni. We all know the truth. We all know the Bible. We grew up in the church. We are not saved by our parents. We are old enough. Se vangala whanau ia. I have 3 boys.
7 years old, 4 years old, in the 6th month. Leola la to whalango ya te ona o le mama la ua. La to, they're clean children. Au tātou. Lewa mātutua. Don't think you're safe because your parents is a whaiwhiau. Your parents is a koinga. If you don't have your own experience with Jesus, whaingo fia fo ina whase se fo ina whiri o e mau. Pe a whai, tātou tene mataala, matatalo, ina ia tawa ngā ina i tātou. Vaenga muni muri. Ana, nau re upu varoanga. Mataala, masauni, lua, tupu tere lo whātuatua. Re awa noa le wa maua oi, te sauni ai whawhia. Grow your faith. Grow your faith whawhia. Roma se furu whaipu se furu man fitu. The Bible says the tupu re whātuatua. So when faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Tupu re whātuatua tau longo. Tau longo. The word of God. That's how we have our faith. Awa no te mau whaftai le ngana wenga sa mau wa whai nei pokalami. Every day, every morning, wa iai le awa noa. For whangai au auna le atua tātou. So incredible. Au tupuro whātuatua. O tupuro whātuatua i ala le upuro atua. John 17 verse 17, sanctified in thy truth. Thy word is truth. John 6 verse 63, the flesh profit nothing there au ngā tino se mea. But the word I say to you, spirit and truth, life. La nganga ia marihola foi. See, whinangaro ngā rea tua ia tua, grow our faith. Grow our faith. In other words, in other words, get used to God's word. That was no ne te whamasani ai. E isi, wa vere nei mea wa tiri ai, ona le loa whai taulanga. Whai lotu I rea tua, ta ua lea sona wa mawai. Me lea wa tupa tili en tato wha lose wha mahoni ai. Hey, what about you ni tai au Sapati? O ea lala mai I ni la ei. Ma naia mo rea tua. Po rea ufi le plankeke. Lea inga rea tua. Mea tato te whai. Se a whau ngā rea wanoa. Ma futa le upu rea tua. Aua whatanga whai. Mai le amosa walu whai po se furu matasi mama san. Lo whapea mai le li rea tu whauta e o mai le aso. O tuina atu ai le onge I le nu. E reo se onge me ai po ngā lala I whieinu le vai. Au le onge I le wha longo le a whionga rea tua. Le a whionga rea li. God will send a famine in the land, but not a regular famine, food, fear, drink, thirst, but of hearing the words of God. See, a storm is coming. Morimau ire karisia. Storm is coming relentless in its fury. O esa uni, ina ia tari atu, the storm le asau. We need not to say the perils of the last day are soon to come upon us. Already they have come here. What tatu whapea? O le aho mai no, wo o mai. A le mea mana umia re karesia oi mahu. O le pelu o le atua. To cut the very soul and marrow of fleshy lust, appetites, and passion. Lo tio, for mai de peru whawhai po se furumanua. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It pierces even the dividing soul and spirit. Joints and marrow, it judges the thoughts and the intentions of the heart. Efeso ono fai po se furu manafitu, o le penu re anganga, o le upu re atua. In other words, this time, e nire oi mau, ina ia tali atu, I le storm leo le asau, wa o mai, o le upu re atua. Aisia. Ina ia whatupu ai tātou whatuatua. Aua nei ngalo ngā ruenga. Ia kopo mō whai po se funu manwaru. Na I ola alo whatuatua ai mate. Tupu whatuatua tau longo atu ai tau na ola le whatuatua. Ola whawhea. Whatino lo whatuatua. Whatino tātou whatuatua.
Si, e mafuanga na wa mai aina na ekaresia le atua. This is God's last stage of his final church, the remnant. Lena sau. Wharinga sefuru lua whai po sefuru mana fitu. Wa ita foi ta rako de fine ona halu atu ai leo ia tau le tau malato o toi ona whanau. O e wa tau si polo inga le tua ma wa ta ofi le mau ia Yesu Keriso. Si, o le teimi tonu a nei wa whanau nia. Le karesia muli o le tua, the last stage. God's church is the remnant. E o ese mai le fine. Se ero se teimi nei masaro salo ai tātou. Awan masaro salo ai oe. O mino, o le mawhai. O wi loe le gata, ona wa wina au. Au ova ai mawhai tau ma utari tonu le upo le atua. Awan masaro salo. O e mo totoe wha nauri whiwhine. O la tau ia le remnant. Tolu vaenga I lo ai le remnant. O ai, la tau ia sau mai le whiwhine. They have to come from the woman to be the remnant. Ai ese le mea sau ai, whawhena vea o ma remnant. Whamai au o tausi poro inga. Mai ro au varuanga, se o mea ngai ngata. Pa e le ma whaina tūpulo I loa maro malama lama le upur varuanga. Ona e leo o ese remnant. O le remnant, sau mai le whawhine. Tausi poro inga le tua ta ofi le mau ia Yesu. Wharinga sifuru I whaipu sifuru. O le anganga o varuanga vai. Lua mea le anganga o varuanga. Anganga o varuanga, upu o varuanga le whai matatu au ture mau peteru. Upu o varuanga ma le anganga o varuanga keiroa. O le hata fo inga au penga, muri a mo e wa toi whanau whini. Le tonu wharifta whai. La to la au po le Ark of Covenant. Le ei le to arona. Le ata ngā le anganga pa ia. Ia i the go to what the manai, o le iai, le mana. Tonu le atu la au. Le ata ngā le upu le atua. Nganga o varuanga le anganga pa ia. Upu varuanga le awhionga le atua. Si. That's the key. Wa mai le tua mo lana e karesia. E tau ai le tau a muri. Tau ai le tau a muri o tātou le remnant. Tātou le karesia le atua. Le ai se me tātou whewhewhi ai. Ai a vea me I o mai. A tili ai na tātou wha mahoni ma sui le upu le atua. Wha tupu ina I tātou wha atua. Mau muri te mana o whai o ai tātou le sona. Lua te Salonia mua whai putolu. A wā, whamai le upu le atua. E te tau na mātou whawhtai le au noe le atua. Ono o tau le au soe. Whapei ona tu sai. A wā wa tupu tere lava lo o tau whatuatua. O whatele ina foi lo o tau whalofani o tau uma lava. Tai to tasi. You see what happens here? Another way to show your faith is grown. It's because your love for one another has grown. Tupu re alofa po re whalofani. Se a venei mea sa moa. Se a wale a tiri aina whalia I lo alofa le tasi. I e se tasi o e le fia iai. Vere nei teimi. Whare lei ai, whaali ai lo whatuatua I le atua. O le are so bad, so leanga. A vere lo le fia re isi. Ta ofi ai oe. I lo tau I wa Sauniga mai le atua. Tupu tere lo whatuatua Samoa. Mua peteru mua whaipu iwa. Fa mai le e maua foi le unga ro o tau whatuatua. O le whaula ina leo o tau anganga. E au ngana tupu lo whatuatua Samoa. Ina ia whaula ina ai tātou. Le inga le atua le nei Sapati. Nau I le upu o le waruanga. Tātou te rei loa po o le a isi me o le a o mai. Au le mea o tātou mauti noa, mo o mausiri, sa moa rea inga rea tua. Ua umana walauria I rea tua I ala lana upu. Nau re upu waroanga. Mata ala masauni. Grow your faith. Ona Yesu. Amen. O rea puno mai tō au sauni e tātou talo. Whaftai rea tua I lo upu.
Whaftai lo wafionga. Whaftai le whiau muri wa e a mai lo e karisia poro whanau. E nofo sa uni ma ta penai. Mo le nā aso te whio mai. Lofa. Nga lue pēle wanganga i le ngei. Mo le nei le songa i loto ma whina ngaro lo whanau. Ai se mea tasi wa le mawore o ai se whamatalanga. Whalau te re lo whio whamure i loto ma whina ngaro lo whanau. Vele nei le sona, velo wa fionga nei Sapati. Ena ia mātou nofo sa huni ai. Whataritali mani fia fia. Mona nā aso te fia mai. Ia vi ia lava o e lea tua e whawawa. Amen. O le taimi nei o le taimi o taulanga masfurua i le atua, e whaatino ina ai lo tātou whaamaoni i le atua e ala i sfuruai, e whaatino ina ai fo i lo tātou walo lofa i le atua, e ala le ia tātou taulanga mo le atua. La wala watu tātou ti a kono whaamone mole tūla i mai, mo le au ina o tātou taulanga le nei tae au. Pe whaua il tangata mea le atua, a o tou whaua o mea, a o tou whai mai, nia e au mea ua matou whaua. O tou whaua mea e se fulua i aia o tou mea, a toa mataulanga. Wa matua whaafanoina o tou o le nu umalawa, a wawa o tou whaua o mea.
lau walawina I tātou le a tātou tutu lai, au a maia tātou taulanga le nei tai au. Ina au maia mea e se fulua iaia o tau mea umalawa I le fale tu ai mea. Ina iai me ai lo fale. Maia o tau tofo ma iaia te au I lene mea. Wa feta lai maia I o vau au. Peo te le to ina pupuni o le langi mo o tau. Ma se sa atu le manuia mo o tau. Ina se ia silsili o na tele. O le a tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi, whaafitai le atua le nei awanoa o mātou whaia, e mātou te ustai ai ma mātou whaalongo ai a te oe e ala I whaamanuianga. O whaamanuianga na e fōa I le lava yaso ma le neiva yaso, whaatino I nai se furua I mataulanga o le nei tae au. O na mātou wole lea le atua whaamole mole I e whaamanuia, whaapaia ma whaamanuia le nei taulanga, whaamanuia I lo nuu, whaamanuia I mātou umalawa, o na o Yesua mātou wole wala au toi nei. Amen. Ai le amateina le tātou launga e mua na whatalo whātu I le wa ira ma le mamalu o le tātou e kalisi au au, mai lava I Samoa ma Australia, New Zealand ma Amerika nei, whamalo whaafitai I le anga le leo le atua I lo o tau soifua maua ma le langi e mama. E wi lava ina ua whaatia le tātou sawalinga I whaamai ai maisa o le malanga sa wān maliu mo le oti. Ai tātou te whaafitai I le atua o no o loo I ai pealo na ao whaamafola. Whaamalo whaafitai atu fo I le tātou teite I ao ao ma le whalitua. Ai maise o le au whai ngā luenga ale atua I le tawhā o ngā luenga Samoa. Whaafeilo I atu I le suafa manu malo o le tātou whaola o Yesu Keriso. A le nei tū lao le a Sauniga le tātou pese whaapitoa o na whengai ei lea ma le tātou Sauniga o le pese ua Sauniga e le mtanga luenga a North West. Tonight,
tātou tatalo. Lo mātou ta māpa I ae o lo e a fio le lani. E pa ia lava lau o fio e whaavavau. O le a mātou whalongo, o le a lo fina ngalo, e a o ina ai ma sauni ai lo nuu, mo le aso e te a fio mai ai. Ono mātou o le whaapitoa le anga sae, a fio mai e whaapupula lau o fionga, a fio mai e whaamalama lau upu, pa i atu ia ai o fina ngalo ma whaamoe moe o lau e kale si ao ao. Ina ia morio o yo lato fina ngalo, le tau o lau a fionga o le amato whalongo ai le nei sapati. Pai mai I lau au na wana o se fuefu, wana o se mea whainga luenga I whatau waa ma le vai vai. Whao pinga ina I lou lava mana. Ina ia manino lau fina ngalo, ma ngoto ifo I le taele o fina ngalo ma wha moe moe. Wha manuia I lau upo le amato whalongo iai. I lau suafa Yesu amato wole ma vala awa tuai. Amen. O le amaua le autua le tātou la unga I le tae au le nei. Ma o le tātou tusi whaitau fo I o lo maua I le lua le korinito lo mtau poe valu. Whai upu mua mua o le sumalima I te whaitau iai. A o le mau autu o le tae au le nei o le amaua I le autu o le tātou la unga. I le whai upu e fitu e whapea. O le nei, e pei o na whaulai o mea oma ia te o tau. O le whātua tua, ma le upu, ma le poto, ma le whilinga uma. A toa malo o tua lofa mai a te I mātou. Ia whapea foi, o na whaulai a te o tau, o le nei mea lofa. O le tusiri nei le apostolo Paulo le ekalesia I Makedonia. O le ekalesia I Makedonia. E peye ese mai le tūlanga o le ekalesia I Makedonia. A ona tusi whapitoa leo le apostolo Paulo, o le whaiupu mua mua e te sila I aia whapea. Le ausoe, mātou te whailo atu I ate o tau, le alofa tūnā le atua. E hale alofa tūnā le atua, ua whoa ina mai e ekalesia I Makedonia. O le whaiupu la e lua e taua. Awana tofo ina I la tau I puapuanga. Wa tili ai lo la tau oli. A toa ma lo la tau mativa matuatele. Wa sili ai le faulai o lo la tau matamau. A fe mai fai petolu I le tusi le apostolo Paulo. Awa o te moli mau. Na la tau noto fua I ai e tusa I ala tau mea. E sili foi I ala tau mea. O lana winga o le ekalesia le I Makedonia. O le ekalesia na whai loi ai le alofa tūnā le atua. Ai o le ekalesia foi na tofo ina I puapuanga. A o le ekalesia e ui na ui puapuanga. E ui na tofo ina le ekalesia I Makedonia I puapuanga. A fai mai le apostolo Paulo e wa tili ai lo latou oli le I. A toa ma lo latou mativa matuatele. O lona winga o le ekalesia le I whaingofie. O le ekalesia na ui puapuanga. O le ekalesia na ui tinga. Ai o le ekalesia e ui na ui puapuanga matinga. Ai fai mai le apostolo Paulo le aingo le atua. O le ekalesia ea na sili lo latou oli. O lona winga a o na iei puapuanga. E talofa I le ekalesia. O le ekalesia e oli puapuanga. O le ekalesia e fia I tinga. A fai mai. A toa mo lo latou mativa matuatele. A fai mai la fionga le tua. Fai mai la apostolo. Ua sili ai le faulai o lo latou matamau. Samoa ma le ekalesia le atua le tai au le nei. O te manatu e taatia ia le ekalesia I Makedonia. Wa o ma le taimi o Makedonia. Ai o le ato le ekalesia. Samoa so fitu tuto tasi le lalolangi. E le ekalesia na whai loia ia le atua le alofa tunoa.
E le kalesia e ui popoanga. Le kalesia e tofuina i popoanga. Ai fai mai le fionga le tua. O le kalesia e a tini ai lo lato oli. Ar fai upu lai tolu fai mai. A wā o te moli mau na lato loto fua iai. O le moli mau le nā le apostolo. E whapea nā le kalesia le tua. Le kalesia so fitu sa motu to tasi. O te moli mau e pe ona moli mau le fionga le tua. E le kalesia e ui na ui poponga. Ai fai mai le fionga le tua. Wā tili ai. Lo latou oli. O le autu o le tātou launga i le tai au le nei. Wa o whautu i na whapea. O mea alofa e 5 le atua. Mo oe e te manuia. O mea alofa le atua e 5. Mo oe e te manuia. O le mea alofa mua i le tai au le nei. O le mea lofa o le whatua tua. Le mea lofa lea. Na whai mai ele apostolo Paulo le ekalesia i Maketonia. O le mea lofa o le whatua tua. Sila. E oi na tātou whalongo i le eva yaso ma le eva yaso. I le opo o le whatua tua. A e tā ua o na toi whaamanatu. E tā ua o na toi whaapupula. I le ekalesia le tua. Lango le ekalesia. Aso fitu sa motu to tasi. O le ekalesia na wala au whapitoa le tua. I lona taimi whapitoa. Ea, e tā ua la. Ona ia te tātou. Le mea lofa o le whatua tua. Sila le fionga le tua. Whafonga le tuso i le mia. La tātou o le whenga inga tuai. Se i tala mai. I le tala anga o le mea lofa leo le whatua tua. Whafonga le perfetto i le mia. O loo whapea na whetalai mai o Jehova. Ia māleia. Le tangata e whatua tua i tangata. Ma ua whai tangata mo na 5. A ua liliu ese lo na loto ia Jehova. Le ekalesia filifilia le tua. O le mea lofa le o le whatua tua. E le fina ngalo le tua. E te whatua tua i lesi tangata. Fai mai le fionga le tua. E ma leir tangata. E whatua tua i lesi tangata. Whaafonga le fai upe soi fo iai. I le tai au le nei. E a vea o ia e pei o le tula i le vao. Na te leilo foi pea o mai me lelei. E mauai o ia i mea paa ai le vao. O le nuu na mati ma le le aina. O le tula i le vao. O le ato le lau ele. Ele o lai se mea. O le ato le lau ele. Ua pangatia wa le ai se mea o lai. E whapena. Le tangata e whatua tua i le tangata. O na whatusa le tua. Le tangata le na. E peia o le tula i le vao. O lana winga. E aunga piu. Ma se whatua tua e iai. E mate laina. Ai whaafonga se i tātou o iai. I le whai upo e fitu. Whaafonga lo le ai. I whaamuyanga le tua. I le mea alofa lea. Amu ia le tangata. O le whaatua tua iai Jehova. Se mas tātou abedi. O le ua whai Jehova, mo na whaatua tuanga. Whai mai le fionga le tua, e amu ia le tangata, e a le tangata, o le tangata, e whaatua tua ia Jehova, e whai Jehova mo na whaatua tuanga. Ai whaafonga iai, e le ioma le mau, whai upo e walu. Awa o ia e whaapei o le la au. E a le la au, o le la au ua tatoi taftafane o le mai. E ale la aulina, ua solo atu o na ai taftafane le vai tafe. Na te leilo a foi pea o mai le vevela. Ai lau o la ola o na lau. E le atu atu vale le tausanga o le la mala. E fua mai pea lava i ona fua. Le ate o le tangata, e whai ova mo na whatua tuanga, whai mai le fionga le atua, e pei o le la au, ua totoi ta whatafo le vai tafe, le ate o le tangata, e whatua tua ia Jehova. Ea, whai mai e le mate la ina, pe a ho'o i le aso la. Le ainga o le atua, o le mea lofa le nae sili ni taua.
le mea lofa o le whatuatua. A whawhiwhonga le apostolo Paulo, le la tatou me i le whenga inga whau, se i whamalama se i mōli mau, i le whenga inga tuai ma le whenga inga whau, i le tāua o le mea lofa le whatuatua, whawhonga ia Paulo. Na ia whatuatua ma le whamoe moe, a ua le aise mea e whamoe moe iai, ina ia avea o ia matamao nu e tele, bei ona feta lai mai, e wha pea lava lau whanau, le ato apelamo, wa au mai le apostolo Paulo, le ato apelamo, e wha malama lamai, le tāua o le mea lofa o le whatuatua. Whafonga se o, whai tau pele mau, whai upa sumareiwa, e le i vai lona whatuatua. Ea, e le i vai lona whatuatua, le kale sia le atua, o aso whapenei, o taimi ua pesi mai le nei wha mai le anga, e vai ei whatuatua osi. E vai ei whatuatua osi. Ai a vele a fionga le tua, a vele mori maua le apostolo Paulo, i apela amo, e whai mafto e whamalosi, e pai atu lo fina ngalo le tai au le nei, whai mai, e le i vai lo na whatuatua. Ai a, e le i manatu foi i lo na tino oti, po ua se lau ona tusanga, le ato apelamo, aia, ma le manava foi o sara ua oti. O lalo winga, e le i mafau i apelamo. E ui ai na wailohe apelamo, ua matua le soifua, ua se lau tausanga o le soifua, e o foi sia nava o sara, ea, ua oti le manava. Ai tele tātou e kalesia, e le oti le manava. Ai oti le ola au nei le tua. E matua oti le ola au nei le tua. Ai tā ua le tai au le nei, whaafonga pēr, se tātou whaasolo, whaupelos furu. E le i masalo vale ia ma le whaatuatua, i le mea na fola ina i le tua, e le iai se masalo salo, e le iai se tauti a apelamo, e winga le nā mea. A ua ma losi te le o ia le whaatuatua. Wa vivi i atu i le atua, a bede. O le tangata, o lona whamoe moe, le tangata, ua whai e ova mo na whatuatuanga, le tangata, ua whatusa, o le la au atu toi te whawhando na vaitafe, whai mai, e ma losi tele o ia le whatuatua, a ua vivi i atu i le atua. Whafonga le Iakopo, se i moli mau le apostolo Iakopo. E whapea foi le whatuatua, e a Iakopo. E whapea foi le whatuatua, pe a whai e le iai ngā ruenga, e mate lava ia, ina ua nā o ia. A whai o tātou whatuatua, o whatuatua nofo, e iai le taimi e mate ai. O lono winga, o le mea lofa leo le whatuatua, o le mea lofa e ta tau o na aua i mate. A o le mea lofa, ea, o le mea lofa e te tau naola. E te tau naola, ne whaafonga le whaupa suma le walu. A e whai mai se tasi. Whaafonga lai le whinaunga lea. A whai mai se tasi. O ia te oe le whatuatua, ea. O ia te au fo i ngā ruenga. I nā whaali mai ia te au lo whatuatua i au ngā ruenga. Ea, o te whaali fo i te oe. Lo whatuatua i au ngā ruenga, wa tala noa tangata e tōlua, a whai o ia oer whatuatua, show me your works, show me o au ngā ruenga, tau mai a te au o au ngā ruenga, e hala le whatuatua, aisea, e mate le whatuatua, pe ale aini ngā ruenga, e mou le mea lofa, pe ale aini ngā ruenga, mafu anga le nāle, e kale sia le atua, whai mai le maule ni tātou iei le amatanga, le lua le konito le mtau po he walu, o le ekale sia, na iai le alofa tu no le tua, a e ui toftofonga, e ui popoanga, a e atili iei lo lato ori. A atili iei le ori le tua, e peru suma tasi suma fitu, o le fatua tua, na whai taulanga ai apela amo ia Isako. Ina o tofo ina o ia, o lena talia fo i opu na folofolaina, wa ia avatu mataulanga o lona atali e totasi. Le ainga o le atua, o le ato apela amo, o le ato o e maa.
le ti o tau apela mo le tamao le au whatotua. Ai sea, o le taulanga na fili a pelamo, o le taulanga e aveilo na atali, e osi e le taulanga o le atali e totasi, le atale nao le langi. Le atale nao le aingo le atua ma lo nalo Yesu Keriso, na le tu ua, lo nalo e totasi, ai a wina mai, e maliu mo oi mo au, ina ia saunia i taua mo le ola i whaavau. A whawhea taua ma le mea alofa lea. Si sila foi o tō. O le mea alofa na whai taulanga apela amo ia isa ako. A whai mai, na tofo ina o ia. Ala le mea iai. A whai mai, wa tofo ina. Wa ia a watu ma taulanga lo nā tani ia tō tasi. E iai taimi. E tofo ina ai. La tātou au nganga i le tua. Po le ale te lehe. O lo whatua tua i le tua. A whai o le ase me pele ia te oe, aua mana o mia ngā ruenga le tua ave. Ave mo le tua, aisea o le test. O le tofonga wa mai le tua, i le vā o oe, ma loa tua, le ainga o le tua, le mea lofa le nā, le mea lofa o le whatua tua. Ina ua o tau i lo le tofo ino lo o tau whatua tua, e topu ai le ono sai. O lano winga, o le mea lofa le o whatua tua, e whanau mai ai le ono sai. E whanau mai ai le ono sai, le e kalesia le tua, ia solo mua ia te oe mau, o na whanau mai ai le ono sai. Le mea lofa mua le na, o le mea lofa lono lua, o le mea lofa o upu. Le mea lofa o upu. E le ti ofa me le apostolo Paulo lo natari fale nganga o Timoteo o le matua upu e ale matua upu o le matua upu e te olai ia e taufi mau o fa pefea lau fa longo i leva yaso ma leva yaso o lo watu ai lungo ala ea le leo tae ao ma le laungo le afiafi fa penafo i le nei Sapati. O le asa whaalongo le upu o le atua. Ai whafonga le anga o le upu o le mea lofa. O le mea lofa le atua. Sila fo i le apostolo Paulo. Le au soe. E ha le au soe. O te ai o yatu ya te o tou. I le suafa o lo tatu o lii o Yesu Keriso. O lono winga. Wa ai oi le apostolo. Wa ai oi mai le apostolo le kalesia Korinto. Ai whapena le kalesia sofitu sa moa tuto tasi. Wa ai oi mai ai le apostolo. Wa ai oi mai ai le fionga le tua whafonga. Ina ia tasi la o tau opu malava. O lona winga le kalesia le tua. E ta tau o na tasi le upu. Sila foi o tau. Sila o tau le tātou teite iao ao. Marawa senga o le komiti. Ina ua o mai le nei wha mai le anga o le coronavirus. O na fili le o le tātou taitai. Fili le o le tātou taitai. O le aalu o tātou Sauniga i lunga o te whai langi po ala ea. O le upu wa au mai le taitai. Ma le vaenga o le komiti. O le ua follow ai le kalesia o ao. E tasi le upu e whalongo iai. Ai la le kalesia. Ma le matanga luenga ma le whaife au. E le talia ina le upu le na. O lono winga o le atupu ai masenga. Langa e tasi le upu. O le upu ma le komiti au au. E tai ai matanga luenga. Umbo luenga Samoa. Mai lava i Samoa. Australia. New Zealand ma America nei. O le upu le komiti au au. E tasi le upu. E tai ai ngā luenga. E manuia i fo i le ngā luenga Samoa. E whapena mta ngā luenga. E tasi le upu. Le upu le teitei mta ngā luenga. E tai ai whapeia na tasi le upu le teitei au le ngā luenga Samoa. O le na tofi au mai e le tua mai le langi. E tai le ngā luenga o lana upu. E tai e le ngā luenga Samoa. A le upu le ale tai. Le ua matango fia i Sauniga. O lo fea ngai matatou i lungo o le ala ea. Whaafitai le statu teite i ao. Le tō whama mao, ma le utanga poto i lana au auna. Wa ia au mai ei le hawanoa,
e whaasoa atu ai le au whaingaruenga, i so se ta whaorangaruenga Samoa, e Samoa tuto tasi, o oio le kalesia na whiwhigia le atua. Ai whai mai le apostolo, ia tasi la o tau upu malava, ai se a, Paulo, ina ne iai ne masenga ia te o tau. A ia mau opo lava i le loto e tasi, ma le manatu e tasi. Whaafonga pese i whaamatala le fionga, tatou oro le ia Yesu. Whaafonga fo le ia Yesu. Ai o te whai atu ia te o tau, o upu whaatau wa a uma e whai e tangata. La tau te tala atu ai, le tala i le aso whaamasino. Whaafonga le whai upe soi whai. A o au upu e tau ame o toni nai oe. O au upu foi e whaasalai nai oe. O lona winga le e kalesia le atua. Wha e tete i au upu e whai. So ia le so na whai au upu. A o whaafofonga le anganga pa i o le atua. Te le upu e whai i le ngaruenga. Te le upu e whai si o tātou te tai. Ma le au whai ngaruenga. Be careful what you say. Be careful ia upu e whai. Ai sea, whai mai Yesu, o Yesu a le e talai, e leo se apostolo, whai mai Yesu, o au upu, e tau a mio tuni ai oe. O au upu foi, e whaasalai nai oe. Whaafongari ane o nono sumari tolu. O le anganga lea, e ai o ane. O le anganga lea, e tupu ai le ola. E le au ngale tino i se mea. A o upu o te whai atu ai. O ha upu. O upu le fionga le atua. O upu o mai tunei mai fofonga le atua. O upu na. E le nofo se whai fe au ma sesi. Ma sui ni ana lava upu. E hanga whai mai Yesu. O upu o te whai atu ai a te o tau. O le anganga ia. O le ola fo ia. Amene. Upu le fionga le atua. E te whaafofonga iai, ma e whaalongo iai, le wahalu nei, le lua vai aso, o savani le tolo vai aso, o e whaafofonga le upu le atua, le anga o le fionga le atua, o le upu le atua, o lo iai le ola. Le mea lofa lono lua le nao, te manao ia te oe, ia e loa, le mea lofa le upu, le mea lofa le whatuatua, le mea lofa le upu, au le mea lofa lono tolu, te manao e whaafeao ia te oe le tai au le nei. O le mea lofo le poto. Abene. Mea lofo le poto. Whaafonga foi le fionga le tua. Ai sei whaamatala le fionga le tua. Le mea lofo le poto. Rala mo lima suma le tolu whau mua le lua. Ua whaifo le tangata valea i lona loto. Te le tangata valea o loo questenina le tua. A whai mai le fionga le tua. Ua whaifo le tangata valea i lona loto. E a le tangata valea. E le aise atua. Ua le anga lava i lato. Ua ino sia lato wa mio. E le ai lava se tasi wa mio le lei. A whaafeo na ha mio le lei. Le anga o le tangata valea. Ua whai mai e le aise atua. Ai whaafonga le whai upo e lua. Nga sila mai le atua mai le langi. I le whānaua tangata. Ina ia sila fia pe iai se tasi wa poto. E ale tangata poto. O se nate sa i lia le atua. Amene. Samoa le ekalesia le atua. Wa tato iai nei i taimi popo'u o le soifuanga wa e ola ma o walai. No te lo famili la unga le si fai la unga no whalongo iai. O le coronavirus, ua masa e sae ai lau whai a ainga. Coronavirus, whamai ua masa e sae ai lau whai a ainga. Au te mana o te watu i ate oe, ua leva na masa e lau whai a tō ainga. Ua leva. Ai ole tae au le nei. A whai e ala na masa e lau whai a lau ainga, e maa fua mai, e te leo sa i lia le tua. E te leo sa i lia le tua. Le hanga o le tangata poto, vai foto le mau whamai, o lo sila mai le atua me le langi, e ta lofa i le atua. Ta lofa i le atua.
le atua, ta lofa i le sila le atua, o lo sila mai le atua, i le whanau tangata, pe ia se tasi wapoto, a o le tangata poto, tangata na te sa i lia le atua. Ia kopa e tolu sunga tolu, o ai so o to wapoto. Ma ua malama. The question is, o ai se wapoto ma ua malama. I nā whaari mai e ia, ai le a meo le lei, i ana ngā ruenga, i le anga malu o iei le poto. O lano wi, o le mea lofa lea, e o whaatasi ma le anga malu. Le anga malu o iei le poto. O lano winga, o le poto, e anga malu. E le wha mawalunga. Poto e whaalia i le a meo le lei. A o le poto foi, e whaalia i au ngā ruenga, ai le anga malu. Fa fonga pea se tatu fa solo pea i la fionga. Fa upala suma le fitu. A o le poto mai lunga. E mua na mama. A bene. Le poto le mai lunga. Le anga o le poto fa le langi. O le mea lofa mai le langi. O le mea lofa le poto. O le poto e mama. I le ua file mo. Le tangata e ave iai le mea alofa le atua, le mea alofa mai lunga, le mea alofa le poto, e ave le tangata e iai le file mo. E iai le file mo. A o le tangata e anga balu, o le tangata e ngangana no fie, e tomo i le alofa mafua le lei, e le alofa whapito, e le whatanga whai, le alofa le nā le tautala i le fionga le atua o le alofa o le poto mailunga e mama. Ai te oi le poto le nā e iai le file mu. O le file mu o le atua e iai le anga malu o le atua e ina i lo fina ngalo e ngangana no fie e tumu i le alofa e le alofa whapito. Ai whalafonga o le matau i aiova o le poto le nā mailunga. A bene. Matau ia Jehova, o le poto le nā mairunga. Whawhifonga pēr i le tātou mea alofa lea. I tōsio iopu, na sa ili po whema wa i le poto. Na whesili ia iopu, whesili le pāteri aka iopu, whawhifonga li iopu lusu marvanu. A o le poto e mawale i whea. Po whea le mea o iai le mawhauwhau. Na sa ili, wa sa ili i tangata. Wasa ili manufilelei, ele mawai, wasa ili le moana, wasa ili le sami, ele o yai. Sa ili atu i le malaya, maseoli, le oti maseoli, ai fai mai na mafa longo i lona le longo o tangi. Ar fai opu lai lusu ma le valu e tali ai. Fa fonga lai lusu ma le valu, na feta lai mai foi o ia i le tangata. Ea, fauta, o le matau i le rii, o le poto lavalea, a bene. O loro winga, o le matau ia Jehova, o le amatanga le o le poto. Pe ona fai mai le poto Solomona. Ea, o le alo ese lea, i le ame o le anga, o le mafau lea. Tangata poto, e iai le mafau langa, o le poto ma mai lunga. E le poto fa langi nei le te le tupe isa. A le poto le tautale i le fionga le tua, le mea alofa lea, o le poto mailunga, o le poto e mama, le mea lofa le atua, aua nei whaoa se tasi maoe, whafonga le tuso tanielu, o e po poto foi, e a tanielu, o e po poto foi, e fepu lafi la tou, whape o le pupulo le langi, poto whale o langa nei e le fepu lafi, e le pupula, a o le poto, le fetala i le fionga le atua, o le poto lea, fai mai e fepu lafi la tou, whaapei o le pupulo le langi. E ale poto, o i la tou wa whaali liwina i tangata i tō tele le ame o tonu. E pei o fe tō i la tou, e whaavavau lava. Le ainga o le atua, le mea lofa le nao le poto. Aua, ne i whaoa e se tasi, le mea lofa le nao maoe. Langa o le poto le mea lofa mai le atua. Le mea lofa lona wha. O le mea lofa o le feelinga.
Whaafonga le fionga le tua. Roma suma lofa pa suma le tasi. Aua le whaavai le whiringa. Ea. Aua le whaavai le whiringa. Aia. Ia ma losi le loto. Ia au na i le ali. O teimi whapenei. Wa vai ai le whiringa lesi. Sauniga i tono a inga. O lona winga te le hiloa po o lae moe a lesi i oso mai e le i alu e whaamama. Ai e tāua le anga o sauniga tau le malo le atua. O sauniga tau i le atua ma lona malo. O le whai meilo le apostolo Paulo i le mea alofa lea. Aua le whaavai le whiringa. Aia Paulo, ma losi le loto. O lona winga, o lou loto e unga ia. O lou loto e whaamalosia. O lou loto foi e te auna ia i le rii. Le ainga o le atua. Wa tatou whapene wa le mwhaunto e te talas whaisa. Wa tapuni wa iei le saa i malo. A o tu tonu o tatou ainga. Wa whea ngai e ma tatou saunima. Whaamalo. Lo o tau manatu i le atua. Whamalolo o tau sila i le atua. Whamalolo o tau whiringa i le atua. Tau i le atua lo o tau tinga. Tau i le atua lo o tau au nanga i le atua. Ai whaafonga le fionga le atua se whaamitala. E tu wina atu fo i le ola i whaavavau. Le mauri maua le apostolo Paulo. Ia i latou o e whiringa. O he malosi o latou loto. E au nei le li whaafonga lea. E tu inatu fo i le ola i whaavau i e tu maupe ngā luenga le lei. Wa latou sa iri ai le vi inga. Ma le mamalu. Ma le lei o vale. O lono winga. O le ola i whaavau le aingo le atua. E foaina mai le atua. I ai latou o e tu mau i ngā luenga le lei. O i latou. O e le i whaavai. Vai le whiringa. O i latou o e na malosi o latou loto. E auna i le lii. Le anga o le mea lofa. Le aingo le atua. O le mea lofa. A le atua. O le whiringa. O le whiringa. Ai whaafonga pia se i whaamatala. Ma whaalmalama. La tatou o le tuso Filipi. Whaafonga le mori maula apostolo Paulo le tuso Filipi. A ua umanatu. E te tau ina i awinatu i ate o tō e Fereita. O lo uso lea Marlena mga lulu e fatasi. Le tangata e whiringa. E whiringa e au nei le li. Marlena mama te tau fatasi. A olo o tō whaise au. Ma le au na mai i lo mativa. Wa manao le apostolo Paulo. E avatu whapitoa e Fereita. I to tono le kalesia. A ola na tusi lea. Na whamala malama i tangata le kalesia. Le tāua o le tangata leo e Fereita. O e Fereita le tau le apostolo o le whaife au. O le tangata na la ngāru lue fatasi. Aua mua. Whaalau le leia le apostolo. Ia e Fereita to tono le kalesia. Ina i aluatu e Fereita. Wale aise mea e tu te sidi ai to tono le ngāru e ngāletu. Ai whaafonga la i le maumuri. Whaafonga le whaupu muri i le whamtalanga le apostolo. Por whaupe tos furu. Le mea nao o le tangata lea. Awana whai a oti o ia. Ona ole ngā ruenga keriso. E a Paulo. O le ale mea na maua le tangata lea e Fereita. Whaafonga. Awana whai a oti o ia. Ona ole ngā ruenga keriso. E lei whaapelepele ina foi lo nola. O Silvia le kalesia le tua. E tele tātou e oti ai le o le ngā luenga le atua le tenga luea. E tele iso tātou e oti i lau lava ngā luenga lai whai. E le o se ngā luenga mō le atua. Ai te oti i au lava ngā luenga. A o e Fereita, whai mai la apostolo Paulo, a wahana whai a oti o iono le ngā luenga kariso. O lono winga, e ti ngāre vai, e ti ngāre o le mai ai, e ti ngāre whare tonu, ai na whamalosi pea, le anga o le mea lofa o le whiringa. O le mea lofa o le whiringa. Whai mai lea, e le i wha perepele ina foi, e ia lona ola. Ai se ia wha ato o toe ina, e ia mea sa ato toe.
I lo o tō au na mai a te ao. Le tāua o le moli mau le apostolo I le tangata. Whamata o le ase moli mau I a te oe, malaunga lue ngā lue ngā rea tua. Le ase moli mau le whai au I a te oe, malaunga lue. O e tauoti o na ngā lue ngā rea tua, po e tauoti I au lava ngā lue. Ai tāua le tai au le nei, awane I ngalo I a te oe, o le mea lofa le tua o le whiringa. Whaafonga I whai opo ia Paulo, whaafonga la ia Paulo. Ai o te le manatu I se tasi mea. E a Paulo, e hofo ia Paulo ia. Whai mai Paulo, o te le manatu a I se tasi mea. O rou lava ola foi, o te le nau iai. Le tangata I whiringa, I le ngā luenga le atua. E I lola na mea lai whai. E whiringa iai. Whai mai lea. Se ia o wha uma lo mo e male ori ori. A toa male whaiva, wa o maua mai le li o Yesu, e a Paulo, o te moli tino ngā atu le talalelei, o le alofa tu no le atua, se le mea alofa o le whiringa. Le mea alofa le whamele apostolo, te le manatu ai se mea. Te le manatu I se mea. E a e o ai lo uola, o te le nau iai. Te le nau iai. Ai se I wha oma, lo mo e male ori ori. Amene. Le mo e male ori ori. Le whaivo le whiringa. Le mea lofa le atua. Awane ngalo ya te oe la we kalesia e pele I le loto. Awane ngalo ya te oe le whiringa I le atua. Ma le vala awa le atua. Na vala wina I lo soifua. O le mea alofa mori mori. O le mea alofa o le alofa. Mea alofa o le alofa. Wa e wha longo iai. Wa e wha fofonga iai. Ai wha fofonga o te toi manatu e wha manatu ia te o ele mea alofa leo le alofa. I sai ai wha suma le iwa suma lima. E ngalo e I le whawhine lana tama ua susu. Na te alofa I le tamalo na lava manafa. Na te le alofa I le tamalo na lava manafa. Na whai mai leo le vahenga I lalo o le mau. Ai lava e ngalo ia te I latou. I o e ngalo. E ngalo le tina. Te le taimi wa vai e si tina. I fe au mga ruenga I whai le ainga. Wa moe vai, wale manatua siana tama o lo tangi le fia suso. A whai mai le fionga le tua, ai lava ngalo ia te latou. Ai le ngalo lava oe ia te au. Le ainga o le atua, ma le kalesia le atua, le alofa le nao le atua. E hui ai na ua pesi mai le nei wha mai le anga. E hui na tatou whaloina le malanga le leo ma le oti au na le atua. O e sa tutoi mataki olo ngā luenga le atua, ai whai mai le fionga le atua, e le ngalo lava oe ia te au. Le kalesia le atua. Ia eiloa. E le ngalo oe le atua. E le ngalo. Ai whaafufonga foi. I le fionga le atua. Le isai alim su fulu. Hawaii ma vai atu o atu maunga. E ruluina foi maunga. Haolo walofa e le ma vai atu lea na ia te oe. Se le aingo le atua e whaingo fie o na ava ese maunga. E whaingo fie o na lulu maunga. E whaingo fie o na toulu maunga I lalo. Ma ava ese. Ai whai mai le atua. Haolo walofa. E le ma vai atu lea te oe. Ma lau whea ngainga le covenant. Ma lau whea ngainga. Ea, e manuia ai. E le luluina lea. Ua feta laima ia Jehova. O le alofa ia te oe. Le alofa le nao le atua, le aingo le atua. Le alofa le nao le fai mai le ane. A tolu fai pa sumo le ono wau fa pe lava na alofa mai le atua le laulangi. Ua ia fo ina mai lo nalo pele to tasi. Ina ia le falo se tasi. E fa tua ia te ia. A ia maua le ola e fa vavau. Le alofa le nao le atua. Pe to tasi a oe anga sala. E maliu ale alo le atua mo oe. Le anga o le alofa o le atua. O le mea alofa le atua. Aua ne ngalo ia te oe. Le aingo le atua. Le mea alofa sili o le alofa.
ele ai se fefe i le alofa, whaafafonga le apostolo, ele ai se fefe i le alofa. A o le alofa atoa, e whaatea se inai le fefe. A waha o le mea ti ngā le fefe, o le wa fefe, e le whaatoa ina, o ia i le alofa. Le ekalesia SISDAC, are you fefe? Are you fefe because it's the coronavirus? I'm telling you, I'm not fefe. I'm still walking. I'm still singing. I'm still driving from Seattle to Portland, Oregon. I come back to Seattle. I fai mai le fionga hale atua, ele ai se fefe le alofa, a o le alofa atoa, e wha te e se inai le fefe. Wha mata ele o le alofa le nau Yesu. Ele I fefe a Yesu I Kalevalio. A o lona alofa atoa na sa saama yeilo na ola. Ina ia Sauniga o e moa u le ola I whaavau. Whaafonga ia Yesu. A whai tau ke alofa mai atea. Ia o tau tausi mai. O au polo inga. If you love me, keep my commandment. Vai o fuitu. E leo fai mai Yesu. A whai te alofa mai atea. Tausi mai Sapati a sofitu le ai. Fai mai Yesu. A whai te alofa mai atea. Tausi mai au polo inga. Leanga o tu la fono se folo le atua. Wai ai le tu la fono e fa. O le pado polo inga le atua. Ia e mana tua le Sapati o le atua te whapa ia inga. O aso e ono I te ngalue ai. A le aso fitu. O le Sapati le ia Jehova lua tua. Ai fai tau ia I le tu la fono na. Lai fai mai le pato le tu la fono. O oe a toa male tangata ese o lo mauma oe. Sometime. E o mai tangata ese o tatou fale. O na pule le o tangata ese ia tatou. Pe a o le Sapati o le atua. Ai tatau o na tatou pule ai. Le hanga fai mai tu la fono e fa. Oe mare tangata ese. O lo mauma oe. Ai sea. Le Sapati a sofitu o le atua. Awane ingalo ia te oele kalesia le atua. Awane ingalo. Wa tafea le fafine. Wa soli le Sapati. Wa tausi aso sa. A o oe mau. O le kalesia na walawina whapitoa le atua. I lona teimi whapitoa. E tu lai mai. E langaina. Le tala le leia le atua. Wa soli e tangata. Le Sapati o le atua. If you love me, Jesus said, keep my commandment. Fai e te alofa mai atea. Tausi mai au. O na whaamatala lo le Yesu le alofa. Whaafonga lo le whaamatala Yesu. Iana su lima sfuru. A fai tau te tausia o poro inga. E a Yesu. O na tu maule o tau I lo alofa. Mafuanga na le kalesia. O te tausia I malo ainga. Polo inga le atua e a fie ma le Sapati o le atua. E le se laupa sene. E le se laupa sene. Hao le alofa I le atua. Le alofa I a Yesu. E mawhai ai. E mawhai ai. Whai mai leo Yesu. Pei ono o tau sia o polo inga lotama. Ma o tu mau I lo na alofa. A fonga le fau pesu mal tolu e le sini lava le alofa o se tasi le nei alofa. E a, ia tu ina atu e se tasi lo na ola, e suia iana wo. Le alofa le nao Yesu, le kalesia le atua. Le alofa le nao le atua na wina mai lo nalo, na maliu I kare valio, o lo na alofa le na, wa sui ai, o e ma. Ina ia ta maua. Le langi ma le ola e whaavavau, e se alofa I nā tele. Se alofa I nā le mawae. Le alofa o le atua. Whai mai Yesu, e le sidi lava. Le alofa o se tasi, le nei alofa. Tui nā tulo na ola. E sui ai ana uo. Le kalesia le atua. Se le me alofa le nā le atua. Wane ngalo ya te oe. Le me alofa o le alofa. Whaafonga le apostolo. Hao le nei. Tu mau le whatua tua ma le whamoe moe. Ma le alofa. O nā mea tolu e a Paulo. O nā mea tolu. Ao le sili o nā mea. O le alofa lea. Ao le sili. O le winga. E sili le whatua tua. E sili le whamoe moe le alofa. Ao le alofa.
O le alofa le nā e ufitia ai mea uma. O le fusi le nā e ato toa ona le leia i o mea uma. A o le sili o nā mea. O le alofa lea. Aua le ngalo ya te o tou whaafonga. Aua le ngalo ya te o tou. O nganga le lei malo lo fatu. Aua o tauranga whapena. Ea, o tauranga whapena. Ea, Paulo. O tauranga whapena. E fia i ai le atua. Le kalesia le atua. Aua de ngalo ya te o elo wanga le lei. Aua de ngalo ya te o elo walofa i lo uso. E ata le nao le kalesia le atua. Fetala Yesu o le mele lo ila olandi o so o tau pe a o tau fe alfani. Hawa ni ngalo i hati o elo wa lofa i lo uso au auna. Lofa i lo uso o lo i le fatu o tuanga i tasi ma oe. Hafai mai, awa o ta ulanga whapena. E fia i aile atua. Le mea lofa o le alofa. Whafonga mua. Alofa i le atua. Ea. Alofa i le atua. Lofa i le atua malo loto atua, malo manatu atua, malo wanganga atua, e te alofa i le atua. O aso whapenei le whaamai wa pesi mai wa tau fia i mea uma. O i e whaali ai loa lofa i le atua. E whaali ai o ai le atua lae te au na iai. O ai le atua lae e te alofa i ai. Ao le alofa le nau te manao e toi wha manatu ia te oe le tai ao nei lo ai ngae o ta mama o tina o uso matua whawhine le ngaruenga le atua Samoa tuto tasi o le kalesi e pele le loto alofa i le atua awa nei ngalo wa ai lau se furuai wa ai lau taulanga se furuai e lo ai lo wha maoni i le atua taulanga e lo ai lo alofa i le atua o le alofa le na i le atua loa alofa i lau e kalesia la e te iai. E kalesia la e te. Alofa i lau e kalesia na walawina whaptoe le tua, le SISDAC. Le kalesia na wala au ilo le taimi whaptoa. Le kalesia wa ele fe au murimuli le tua, alofa i ai. Au e te whai opu i ai le kalesia. Lango le kalesia na walawina. Le tangata wo ese ma le kalesia. Ma fai upu le kalesia. A le kalesia o le tino o Yesu Keriso. Alofa i lau e kalesia. Va ai lau e kalesia. SISDAC. Va ai. Alofa i ai. Fai me le lei i ai. Ma le melon toro. Alofa i lau fai fe au. Va ai lau fai fe au e le fionga re tua fai mai. Ia o tō walo lofa. I e. O lo te talo mo o tō wanganga. Au na nā le tua. Fai fe au. Alofa i ai. Va ai lau fai fe au. Va ai po fia ai lau fai fe au le. O marifa mai o coronavirus. Ai va ai haru ave i ai se mea ai. Fai ai se mea ai. Ale se mea ai. Va ai se tupe ave i ai. Ave i ai ma lau fai fe au. Alofa i lau fai fe au. La te talo mo i le au maripo. Alofa i lau fai fe au. Le ainga o le tua. Whaafonga le mau muli. O le nei. E pei o na whaulai o mea uma ia te o tau. Ia whape foi. O na whaulai ia te o tau. O le nei mea alofa. Amene. Mai la apostolo Paulo i opu muli. Ia whape foi. O na whaulai. O na whaulai ia te o tau. O le nei mea alofa. Ma aila watu. Wa ai lau ato. E whawhau i mea alofa ia. Awa ese i whafo ni mea alofa mai le coronavirus. Wa i umatu pe tono lau ato e ave mo le atua. Ai whawhau i mea alofa ia lima. Ea whawhau i le mea alofa or whatuatua. Whatumu ai lau ato. Whawhau rai ai lau ato i mea alofa or whatuatua. Ona e le to e popole le se mea. Wa ia te oele mea alofa or whatuatua. Whawhau i le upu. Ma tua lau iei upu le fionga le atua. Aua le lau iei ni upu e le au ngā.
Ai lau ia upo le fionga le tua, matua fa tomu ai, matua fa faula ia ila watu. Na e haru lea, ha matua tomu la watu, ile me halofo le upo. Fa fau ia le poto, tu ia le poto, matua au nai tutono la watu le poto, na e haru lea, wa ele poto le anga, awa e poto mama mai le tua. Me halofo luna fa, me halofo le filinga, fa tomu ai, fa tau masua ai, le filinga, au nei le tua, ma le loto atoa, au ar fa vai le filinga, ai ia malosi le loto, e au nei le li. Me alofa o le alofa, au ane ingalo ia te oe, a o le sili o namia, o le alofa lea, le ainga o le atua, o me alofa nai lima, a le atua mo oe, e te manuia ai, God's 5 gift to bless your life. O me alofa e lima le atua mo oe, e te manuia ai. O le au fai ua le tatou ka hunga le talo. Lo mātou ta māpa i ai. Wa e whaafofonga i le nei tu aso. E ala i le upu fola mai la wafionga le atua. Whaafitai le fe au na e foa ina mai ai mātou. E toe whaamalo sia ai si o mātou ainga e kale sia i ta whaola ngā ruenga. E toe whaapupula ai ma whaamala malama ai. Le tāua o le taimi wa mātou wola ai. Ta talo i le nei tai au, whamanuia i lau e kale si au. Mai lava i Samoa, Australia, New Zealand ma Amerika nei. Whamanuia i au auna. Se le lau whamnianga i so mātou te au maritina. Fo ai le malosi a i la ua. Awale te ino lau ngā luenga i teimi whapenei. Ma aso whapenei wa mātou iai. Ina ia vi ia i pea o elo mātou wa tua e whaavavau. Ia vi ia o ele tua e whaavavau. E whaavavau lava. Amen.